Ai le tu ni khon zong video khat in sim ke in kating chi video che la khat ve Satoshi apps ang lut in kating Satoshi apps ai lut na hile hetian ho maintain core ranking mining news mi ki ti men mining khat ve na click deu ban teng le in sai deu cho tu nya kamai ha so 1.30 million heta na ata le block khana ka chan zo hi hilaya che block khana ka chan zo hi 0.00891091 che block khana out of 5000 core la hi che hi za ne ka chan zo hen na hi che hi ipiti tam chan thei da ham ti cho video ka in sim de hin chu kil le hi che video hin ngai kha zo si hin kha zo si a chai chan kai hin ve vin lang ai pi le khat ve hi chi nan vet sa vin kating ka sei nom chu hilaya block reward che hi leta arrow ni na ko khum hi chi thu hi in hi chi hi ka sei bonga chun mai ha so atama hi le helai block reward hin atam mu de ti na hin ai le mai ha so ipiti su khang dham ipiti su hat dham ti piti cho in a sei deu hin ama sata ai hilaya has card hi has card ke ti hi chi hi na app so chon na lut leo chon card tam pium de hin example better card rock card manting la formation card end card ke ti card tam pium de hin chiket ting le white paper la Satoshi card ipiti hol do dham ti hong cho video ma san jong kana sei ta in video dang hong chon na ve vel lang chiket ting le hi chilang chu ananga phat noitin hilai my has tam na dinga point number ona chu ip bol dam tia le hilai has card he na lut tiang lew card tam pi de hin hi cho initiate or join khat pen na bol do initiate bol hon copy na bol do tiang le whatsapp group ma na paste lut do chikit tiang le copy paste bol thailo ho ding ke sana adi anu le pa han lang ho ta hatin a hethiam lo ho dinga copy paste bol dan hello ho dinga jong video ka siam ta in he channel ma ena omen anavia vin lang copy paste bol dan hong jan anaki he anaki mail chi vin lang ta ajuna vet chai tiang le copy hilaya has ka na lu tiang le ka tam pium ho cho join or initiate khat pen na bol do chu point number 1 hilaya my has kal na di ho hi na my has tam na di ho hi in point number 2 ai sei no mo chu hilaya my miners ki ti hi ipi ham ti chana ve hotin khat ve my miners ki ti hi khat ve Satoshi apps hong le lut lew han he chi my miners ki ti ho dang line ho ti na cha khat ve hilai mining factory an ga lut hotin mining factory lut na hele level 1 level 2 min level 1 hi koi ho ham tia hele kai no ya direct kadang line ho hi na mo si se hi tai level 2 hi ga lut kit lew han hi cho hi kadang line pa ela kadang line nu in na anoya aki koi son ho ti na hitan ai la hung ki gop kho ma hele total a cho 88 miners ta cho kya hai kya hi ton 88 miners a hita in ai le hi chi 88 miners ho hin kanoya ho si hin a mining power o contribute in ball chu hilaya 2.22 million hi che na contribute in ball da o cho ga abek hotin lima chun ga ja lim pa cho na vet sa wing kating hi che hilaya ama hele total dang line na nei si se miners anei si se hi 3247 hin ele 3247 miners si hin ama he contribute and ball o mining power contribute and ball do he 20.69 million cho che 20.69 million miners so si hi an ball a hin hop do pu ata le hilaya my has le contributed giti chi miner son dang line hon mining power a hin pi do he hung ki gom khoma chete ni hung ki gom khoma hilanga block reward hi arrow ni na ko company chi hi it is da of 5000 khave hing bank cutting hi chi blockchain jong hi amu pi po wina chung langa hi chi next block keti hi valuation minute phate ta na chalin every 10 minutes am ho hin hilaya 5000 core chi 5000 core hi hi chi Satoshi mining ball zo si hi a hop pi u cho a hop pi wa ai le
tua hi mining iti saida hi chi free mining satoshi free mining hi a bol mi aki be jing pha na hen block reward jong aki ha chan zo ta po ena them bo ki chang ta in ga sai dinga cho kamai ha jong ho hi chang hi tam tho ta in 1.30 million lang hi ta in le contribute bol jong hi 2.22 million lang hi ta ne le la ya every 10 minutes a block reward block khana reward ka chan zo hi hilaya chi ta 0.00891 chi ka chan zo cho thlom cha kha ka chan zo ta cho ele hong le biak ho tin ka sei nom cho hilaya amohon every 10 minutes 5000 core a hin hop do hi na ha chan no ma hela block khana cho te tong khana cho na ha chan no ma hele amma sata mai ha so na tam sa ngai na mai ha song tam na dinga ho point number 1 cho ipi ham tia hele hilaya has card na card tam pium ho cho initial all join na bol ding ani na dang line na koi ngai na dang line wang hi hile ka sei banga cho koi te ding ti na wang hi po in ama wang na koya hele profit jang au min na profit chu pi ham tia hele video ka sim na ama salang hwang cho kana sei so ke ta in khat ve hin le sei kin ka ting dang line i koya hele hilaya BTC kiti hi bitcoin hi ta in na king of cryptocurrency digital currency hi ta in ele dang line koya hele hilaya am ho zala he mining pate ta bol wa hele am hon lai he 96 30 60 hota bang BTC them an pi do cho ki receipt ki bol ji ala BTC ki khol ji ban teng le zo thayong hi phat le ahong tam lang le te dong khana cho US dollar 12 ta bang a hin pha alang ai la 13 ho hin pha alang la han ki zo thei hin na cho profit khat na hin tin a dang line ko ya hila profit khat na hin tin ani na chu hila hilaya hi amhon my miners ki ti ho hin contributed mining power them a hin hop do wa hilaya he contribute bol wa ila am ho mining power la ko na na block reward he tham khat na tam mu zo nanga si sa nga chu na noi ami na ko ya hila na noi hon mining power them a hin hop do to chun lion na my has nanga na mining power hong ki gom khom ding block reward chu tham khat na tam mu zo ding ti na hin na hi chu point number 2 I say hin a hin la dang lan wang he nei te ding ti na wang he point na ale number 3 ka sei nom chu hi chilaya chi he he chi hi le mining ball til ho te dong khana tu ni hi ken kanau pa ka bol pi tai taw te na example ka sei he kanau pa ka bol pi ding ela face verification hoi bond ke ka chai ting le mining a he ka lut na helanga gift card ki ti ka click nga hele anoya use gift card ki ti he ve ta use gift card ki ti he de hian tia le khave hong le lut ka ting apps a gift card hi kan click de na gift card hi ka click le kya he use gift card ki ti ta lo cho use gift card hi khat ve se ka man thei cho ai le kanoya hong le be ke ngating hilaya ama kanoya ka koi pa kanawa he ka lut le use gift card ki ti cho hi chi hi ipiti mandham tai le amma satan hin sai lang mining ball til ho hi hilanga my has ki ti ho ta 100k bo pi cho mining power a hin pi cho ai le 30k up ki ti hi ipga ki sei ham tela gift card hina mana hele lai 100k ho 130k ding ti na cha 30k kal ding ti na hin na ele ipiti mandam ti la use gift card hi na click teng le code khan hung ki dong ve ta code hung ki dong chu group ham khat elo le na upline pa ko ma gift card ka de na ti le hilaya card tam pi moi na gift card ki cho se he 1k ki ti ho he hi chi he copy a bol deu hilai copy ki ti ho copy a bol deu banting le what chama nang nan that deu group ham khana chu nang nan that lut deu banting le a hin that lut cho paste copy na bol deu banting le hilaya gift card ki ti use gift card sunga code hung ke dong sunga chu paste na bol lut deu ban phala confirm na mi wa le lai na mining power my has 100 nan chu 130k a hung de ta chu hi chu point number 3 a mining power su ha ding dan isai now hin tin chukit ting le hi chi use gift card hi khat ve se ki mang thai na khavet se ki mang the ka ti na pian chu mining ball til ho hun gift card click le chun use gift card ki ti hom den use gift card khat ve na man wa hele anung ban nang na nung man thei te lo chu ai wanga na noya mi na koi kin a hele chun ka sei banga hilaya
hi cho ka tam ta mo hi na copy na bola na thot na hela chun ama 30k kal ding nanga your has kiti ma nanga chu 1k kal ding ama 30k kal ding hi chi chu tham khat achom lam ta hilaya my has le contributed le minors kiti le hilaya block reward chung chan thu them khat isai naw hin tin chukit tiang le khat ve anoi langa mi hi khat ve ga click hitin mi hi click nga hele personal setting aumen hijilai personal setting an khat ve ga lun hitin hijilai change password kiti change email kiti hi cho accept password hoi ti la bitcoin hon iti sei de ha na withdraw no ma hele chen choi na ki set nga hin na ma wang withdraw kham BTC withdraw kham nei lo ho back ball ten BTC kati pen cho hijilaya bitcoin hina chi BTC hi withdraw kham na nei lo wa hele hijilaya asset password kiti ho hi sip ngai po en na ama wang khunung ting la sip thei hung hi ham ti hong cho anaki video hin sem kit noi ten sem thei hung hi ding ai le ka sei nom chu na password hi chi free mining apps hi na password mi na he na hele ti sei da chabi mi to na ki khon ti na tawang ta cho hi chi choi na cho na password hi phate ta diary na maintain ding secret ta na ki koi do ding na ki ji do ding ai le min a hin her kha ta hele change password na lut deu all password na he hi chi apps nan hon ti la na password pen min a het pen cho na ji deu new password na he na data min a het lo di khat na ki sip ding ati la confirm new password ki tyang he hilaya new password ta ki bang chan he na ji do ban ti la confirm na mi adeu na ji ting le hilaya password tha na ki sip yang cho na ki koi do de diary na ki ji do de ateng la na email rizong hi email hi khave ga click lang hilaya he email yang hi chi satoshi mining hi to hi mi tampin anui sat hin free mining kon hi epp tia a sei wen a hin la hi chi hi ahung lo hin ting le scammer hung tama hung tam de tan hi chi phal chun na email yang hi ga sai dinga cho ei ho he thiam lo ho in email ho hi imo su thang wen na hin la email yang hi secret ta na koi ngai u cho aji cho tu lai wa noi le se hi mi chi na sang mong tan chi na san ta je na cho na email la ko nang cho thil min dan lo bol thei bol tang tam pi a bol thei ta che ta bang je hi na cho na email yong hi min a het kha hi le secret ta email chom khan na ki hon deu tu a he na email cho atha pa cho lai na mi elut deu ta na next na bol do process wa ban hom dei tan na ka sei nom chu hilaya password hi mining nan bola na password le hilaya na email here min a ha het be se a hele na ki khel du hi jong he na ki su tu du na ki koi tup du ti cho a chei na ka sei hin tin ka sei bang chun hi chi mining bol kha zo si hi neglect po hi tin thil nyaw chan gel po hi tin akan loading chu yang ham na lo chu koi man jong ki boi pi nom lo hin na a hin la khununga i chan ge hung phadam ep project ham ti cho a ki het chen je na cho them 100% aki het lo wanga cho of 100 la cho 60 50 ti ho cho bang cho aki het pha na cho hi chi hi thil nyaw hi lo de hi ta ki boi pi a hin nang jong ana ki gelin lang ka sei bang chun thil nyaw cha na gel la hi le na ki si kha din hi je chun thil len tan gelin lang na password hong ki su tu men lang tu men lut masang hin na email hong ki su tu men lang ki koi tu men lang thil ho zo se chi kiu hi point chukit ta le metamask ajong tampi su tup ding bol tup ding min hi cholo siang hi chi mining na bola na password ham ai lo hale pi ha naman cha yo se angai cha yo se hilain na su lu jo se he phate ta na care ding na ki koi tup de ti cho a chei na ka sei hin tin khunung ting le ikido ta alo deu ka ti dan chu ikido alo deu ka ti na cho nang man na ki su tup lawa na thil ho chu na ki koi tup lawa hele hi chi ka ki het he chi ka ki khat ta poi ti ho na hin sei wa hele koi man na ki lo de tai na hi chu hi ji chun tu a phat ki jan pe ta he su tup ding hoi ki su tup deu koi tup ding hoi ki koi tup de ti cho chai na ka sei hin tin sei khil sei wam le ngai dam tin hi chan chu video isiam naw hitan tin ve ho zo se a chai chan ge hin ve ho zo se hin ngai ho zo se chunga ka ke pa e